Rere arutani ngiri ikumi aria mambatiritio ngathi guthomithia thiini wa junior secondary matanyitwo kwambiriria wira thukuru-ini itiganite. Kiama kia Arutani KNUT riu kirenda mianya iria iratigirwo thukuru-ini cia muthingi kuihurio na ihenya utauria kwahoteka. Mwandiki munene wa Kiama kia Arutani Collins Oyuu augite riri ni ikinya rimwe mbere hari kunyihia thina uria ukoretwo kuo kuma githomo kia ngathi ya junior secondary kiambiririe, no ona kuhana roguo akiuria TSC kwihika guthinga mianya iria iratigirwo ni arutani aya. I want to appreciate Teacher Service Commission for actually mapping out very fast and getting the 10,000. Can they be posted to schools? We don't want learners staying idle, and even propose, can we get a replacement on where we have shortfalls on staffing, because a chunk of 10,000 has proceeded to junior secondary. Oyuu augite arutani aya hamwe nangi aria mathite na mbere gwikihoya kuri TSC makienda kwambatirio ngathi guthomithia thiini wa junior secondary ni makinyanirie ikiro iria cirabatarania kimathomo, akiuga ikinya riria rikurumirira ni gutigirira micara yao ni yambatirio. Best labor practice ni kwamba ukipatiwa kazi nzito kidogo lazima pia uongezewe mishahara. So mambo ya kuzungumzia mishahara yao hatutasita, na hii tutajadiliana na tume ya kuajiri walimu. Na are o thiko nini itigarite mbere ya arutwo kuheo rutha rwa midterm gukoretwo na mateta ati thukuru-ini nyingi mathomo matire mambiriria kumana na unyihu wa arutani, mafuku hamwe na kigina kia arutwo gukorwo gitari giakinyira arugamiriri a mathukuru. Unajua changamoto iko, hataki kusema ziletwe mara moja, maana ni shida kuleta pia mara moja, lakini lazima vitabu vipelekwe pale shuleni, na lazima kila mzazi asiwe na wazo la kununua kitabu kupeleka shuleni. Maya mokite riri thirikari yugite wiyandikithia wa arutwo aya urugameire gicunji kia 96 hari igana. Riri mugururio wa arutwo aria matari maraingira thukuru ukoretwo githie na mbere. But I'm still concerned about the 15,000 learners who are not yet in junior secondary. Can we move forward, identify the 15,000 learners and make sure that they are in school? Wagi wa besha cia kugura uniform ngaragu nene iria koretwo igithie na mbere icigo-ini ngurani cia bururi ni gatagati ka itumi iria cigwetetwo ta muhinga munene wa wandikithia wa arutwo aya. Umuthi thirikari ikiruta kigina gia guteithiriria tabarira ya irio mathukuru-ini na makeria thiini wa icigo cia rugongo rwa bururi kuria ngaragu ihiriirie. Serikali kupitia Ministry of Education, Mheshimiwa Rais ametoa pesa kwa Ministry ya Education ndio watoto wetu kwa shule waweze kupata chakula. Mwaka huu ile pesa ametoa ni bilioni 2.8 ili tuweze kuhakikisha ya kwamba kila siku iko chakula kwa watoto. Hadini ha Kameme TV jitagwo Ngina wa Wadurwa.